President Museveni asimbuire motoka bibiri bipakira amatege 5 agarukwisia metric tons 500 kandi aga ni gamwe ahamate agarukwingana metric tons 2010 agarasindikwe omwihangeri. Eki kibireho bwanyuma y'empanura ezabireho ahagati y'amahanga agabiri ezakuratirwe okuta omukono aha kyandiko National Memorandum of Understanding omurutayayo rwa President Museveni omwihanga lya Algeria omwaka 2023 abikirizine okwigura obutare bw'ebintu ebirukorwa omwihanga okuguzibwa omwihanga lya Algeria. Ihanga lya Algeria rikasima omutindo omurungi gw'amateka ya Uganda. Ebyo bikiriaho President Museveni agizireho empanura no muhwezi wa chairman wa Transitional Sovereignty Council of Sudan aha State House Entebbe. Empanurezi zibiri zigenderire okuretaho obusinge omwihangeri. My senior officer on peace and security and my thanks very much, Your Excellency, for receiving me. Peace. Malik Al, Deputy Chairman of the Transitional Sovereignty, nuwabira yebembire abakuru okurgo mwihangeri kandi President Museveni ashabire embazo zombiri ezirukurwanagana omwihangeri okugiraho kwikirizana na munonga okwikirizana anshonga ezirukuretaho akimuchero. Gashakwa Sengendo Abdul Karim.